Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka election hakari Bangladesh kan long hakakadar terik urempang arjar penreo. Ya kanila penbenapat ba do Chief Election Commissioner ka Bangladesh Nadir Udin. Ula penbenaba kitu kibakwa banikhun ya ka election. Kide bantep kerteng na duka arphundai terik mentau benai no pra bat katarik bakhadu ban weng ya ka kerteng jongki. Kadai haka arphau terik ukalalengkot arjar penreo. Baro kinong tep vote ha Bangladesh. Kidon shispa arpenyo 0.3 million ngun. Kentop kitu kibasyong basa syabari. Kindon laispa teliki parliamentary constituency. On pelong ya kanika election, hadin ke jingsha penkhalem jubor ke sorkar jong ke Sheikh Hasina, ya ke bamenta ke babat ya ke bor senchar, kadi ke sorkar basipor bayalam da Muhammad Yunus, babat kum chief advisor. Ha ke jingshisha Yunus ompat kuaban pelong ya ke election, ha rempang. Henry namar ke jingpen bor palat ki sengsan perthai baper. Bad namar ba ke jingwan ke jingpen bor nabar riru uhab ban kongo. Ki parti ki bah kamat haka nika election kin kentop ya kaseng ke badan haka liang persya haka por bersencar ke Sheikh Hasina kata ke BNP. Nang ta kaseng ke bapenki phalo da ki jingeki haka por sencar ke Sheikh Hasina ke National Citizen Party kala ya thaukan hunlang bat kaseng Amar Bangladesh. Ka sorkar Yunus kala khang persya ya kaseng jong ke Hasina ka Awami League ban yakun haka nika election.